اور یت ملکس اندر جاوید اختر بمی ہند روزن وول بظاہر مسلمان گھرک بلکہ امس متعلق ونن تاریخ ام سن بڑی بب اوسمت یم انگریزن خلاف فتواہس پہ دستخط کورمت تو پتہ دراو انگریزن خلاف جہاد کرنے جاوید اختر مگر کنگال اوسمت یمی لحاظ خودی نہ مانن ناٹ نیچر بٹ نیچرل دیت اللہ تعالیٰ ہن توفیق اکس مولوی صاحبس اکس دیتن توفیق کلکتہ کس روزن ولس یم سن ناو چھ مولانا شمائل ندوی مولانا شمائل ندوی نوجوان مبلغ امس ست بحث یت کتھ پہ زی روب چھا کن نچھ جاوید اختر گو ناکام دنیا وچ دنیای انسانیتن وچ جاوید اختر گو ناکام امس پیو سر کھم کرن تسلیم ضرور کائنات پود کرن وول حضرت اللہ جل جلالہ رب تھین امس مولوی صاحبس بخیر و عافیت اور اللہ تعالیٰ دین توفیق امہ قسمک نیرن اہل علم سرسی دنیا انسانیت اندر دنیا اسلام اندر اس الہادک دور ختم گھ مادیت الہادیت یہ سوری کائنات مجبور گھ یہ عقید تسلیم کرنس اندر ضرور لا شریک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ